jari diangkat, tangguh ke dada, tunduk ke kepala, jadi tanda basa. Selamat datai, selamat pegawai ke kita semua. Kau tik rapat dikerindu ke Allah Ta'ala. Kerumunggung tawak Siti Keraban, serentak di Palu bunyi nyengendang. Terima kasih keberkat diberi Tuhan. Rabi gagah ngemuliakan namanya. Bab Hebrew 1 ayat 1 hingga 4 bisi nyebut perkara timbunyi tu. Dulu kelia Allah Ta'ala suah benar berjaku ngagai aki ini kita ngena mayu macam cara berseruan ke sidak Nabi. Tang baari tika penudi tu ia udah berjaku ngagai kita ngena anak yang empu kedeletak ia bempu semua utai. Lalu oleh anak ia udah megak ngagak dunia. Anak ianya mandang ke penampak mulia Allah Ta'ala. Lalu gamal ia megak betul-betul sepakang ngau gamal Allah Ta'ala. Lalu ia ngempung semua tai di dunia. Ngau di luar ngenak jaku ia ti berkuasa.
Lebuh ia udah ngagak cara kena muai dosa. Ia duduk muak ari kanan Allah Ta'ala di pemaduk tinggi di surga. Nya Allah ia jauh lebih agi tinggi hari sidang melikat. Bahkan nama ia di jauh lebih agi mana hari nama semua melikat. Terima kasih kejakut Tuhan tu. Amin. Filipi 2 ayat 10 hingga 11. Tuhan beri jakut yang cukup berberkat ngagai kita orang Kristian di bunyi tu. Ngambil ke lebuh nama Jesus disebut, semua utai di surga, di dunia, ngau di dunia ti di baru, bersugang magang, lalu semua dilah dekat ngaku Jesusnya Tuhan, kemulia Allah Ta'ala ti apai. Terima kasih kejakut nuan tu Tuhan. Amin. Mazmur 66 ayat 1. Tuhan madah puji meh Allah Ta'ala ngena panjuang gagati. Semua manusia belagu ngemuliakan nama ya, mulia kaya ngena pantuan puji. Sebut ngagi Allah Ta'ala nakak meh pemanah pemadas utai ti di kerja nuan ndang besai datai ke bala musuh nuan nyau nangi lalu meremik di nuan. Haleluya. Aram kita sama gagati nyembah Tuhan. Orang semua bangsa tampil kecari puji nyembah Tuhan. Raja lawati tiga
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Haleluya Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan.
Aku Sabdikan Gilbert Nathan, ngari ke kami sebelia, ngari kami Sri Jaku Iban, Gereja Saint Faith. Beri kita semua daya selamat hari gawai ke tahun 2021. Kajak kita nak uliah rami, maka ke tahun ke udah, laban penyakit COVID-19 lagi ngerkai menua kita lagi uliah meri. Terima kasih ya, puji ke Allah Ta'ala. Samping hari Allah Ta'ala minta semua bala kita ingin tu hari gawai lantang senang boleh pengerai hidup diberkat oleh Allah Ta'ala ke kuasa. Aku megah samping hari bala anak cucu kaban pelayan kita diberkat oleh Allah Ta'ala, beri pemandai pengandia. Kita tiadi gawak di UPS perintah company serta gawak Kediri, awak ke Tuhan beri kita mujur dalam semua pengawal. Tak tinggal semoga menuju rumah panjai kampung sudah digusung Ministry Jaku Iban Gereja Saint Faith. Maka rumah panjai di Sengai Iban, rumah panjai Sungai Bulu, kampung Tintian Tuba, Gereja Saint Philip Semunjan, kampung Sungai Lumut Sediau, Gayu Guru, Gerai Nyamai, lantang senang muan menua. Selamat Hari Gawai, Allah Ta'ala berkat kita semua. Selamat Hari Gawai. Salam, selamat Hari Gawai Dayak kepada Reverend Canon Bradley Sangan, Bika Gereja Saint Faith serta keluarga, Reverend Sika Karong serta keluarga, Reverend Stephen Genang serta keluarga, semua jemaat Ministry Bahasa Malaysia dan juga jemaat Ministry Jaku Iban, dan juga semua kaum Dayak di seluruh pelosok bumi Kenyalang, Sarawak. Perayaan Hari Gawai Dayak adalah perayaan yang menandakan berakhirnya musim menuai, di mana kita berterima kasih dan memberi kesyukuran kepada Tuhan yang telah memberkati kita dengan segala kelimpahan. Firman Tuhan di dalam Yohanes bab 10 ayat 10b, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Marilah kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan dan bersatu di dalamnya, supaya kita terus maju dan teguh di dalam iman kita bersama Tuhan Yesus. Singkirkan dan buang sikap ego, sombong, iri hati, hasad dengki, dan tabiat-tabiat buruk, supaya kita boleh maju dan memperbaiki diri sendiri dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Semoga Tuhan terus melindungi, memberi hikmat, dan memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, saya dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Gawai Dayak 2021. Tuhan memberkati. Thank you for inviting me to participate in your Pre-Gawai Dayak Celebrations of Praise program. Let me begin by wishing all of you who celebrate Gawai a happy and blessed Gawai Dayak 2021. Gawai Dayak, like other festivals that we have, should be a time of great joy and happiness. It's the time that we always look forward to, a time for family members to be together,
No matter where we work or live, we always make it a point to be back home and be together with other members of the family during this festival. But the way we celebrate Gawai this year will not be quite the same with that in the previous years. It will be more or less the same with last year. This is because of COVID-19 pandemic. Some of us who work overseas probably will not be able to come back to join their family for the celebration. And those of us who are in the orange or red zones or even yellow zone need to strictly follow the SOP during this Gawai celebration. What is the festival all about? What's the meaning of the word Gawai? How to celebrate Gawai or other festivals that we have as Christian? We often hear people ask, do you celebrate Gawai? Where will you celebrate Gawai this year? So the word used here is the word celebrate. In your program is a celebrations of praise. It is a combination of songs, messages from bishops and few other clergy. You also have cultural presentations. If we are allowed to celebrate Holy Communion, this time surely will be a good time because it is a service of thanksgiving. So celebration must be a time of great joy. It is just like the festival of Christmas and Easter. But Gawai, of course, is not having the same meaning with Christmas and Easter, and therefore the emphasis will not be the same. So how to celebrate Gawai? This is where we need to think and act very carefully. As a Christian, how do we celebrate Gawai Dayak? St. Faith Church has shown us a very good example. Their programs of celebration of praise. It's a time to sing praises to God. It's a time to hear God's words from the scripture. It's a time to present cultural dance and costumes. It is also a time for us to share meal with members of our families and friends. When we celebrate an occasion in our own private life or in the community, we must not forget the source of the celebration. Just like when we celebrate our birthdays and our successes in studies and other undertakings, as Christians, our focus is on God, who is the source of everything. We want to give thanks to the Almighty God for the abundant blessings we have received from Him. So it is with Gawai Dayak celebration. We must not forget to praise God for all that He has bestowed upon us throughout the year and years past. Gawai Dayak should be a time of thanksgiving for a good harvest. No doubt this year 2021, as well as last year 2020, has been a very difficult year for all of us and people throughout the world. Even at this very moment, this COVID-19 pandemic is still very widespread in many parts of the world. With all these challenges that we face right now, we still need to thank the Almighty God for sustaining us and looking after us. We know that God will not abandon us. And we want to give thanks to the Almighty God not only through our songs of praise and listening to His words. During this time of celebration, we want to give thanks to God by our generous contribution to His church. This is tough, but also how we should express our love to the Almighty God, our loving Heavenly Father. Our commitment to His church is important. So dear friends, as we celebrate Gawai this year, I invite us to think of the wonderful gift that God has given us, the gift of His one and only begotten Son,
our Lord Jesus Christ. In the midst of so many uncertainties and anxieties in our life and in the world today, we know that God still cares and loves each and every one of us. Wishing all of you a happy and blessed Gawai 2021. Shalom. Terbahaya ku meri besar terima kasih ngagai Canon Bradley ke jadi vika Saint Faith Church. Kengasuh aku nyada kepesan gawai daya nengah gereja Saint Faith ke tahun tu. Tan taja pihak agak mayuah bala daya kelebih lagi daya iban. Ngintu gawai daya ndak jauh hari gaya aki ini sida ke berburuang kelia ketuai kantu kelia kengintu gawai bukai tajak pen sida tu udah masuk Kristian. Sada gawai dayak tu mai kita berarti ketujuh gawai dayak tu ke depungkal suwa. Ngau keni ke cara kita ingin tu ya. Tak sebenarnya aku mai kita ngelansak gawai ngau tujuh orang Judah kengintu gawai sida. Orang Judah atau orang Israel bisi 4 itik bangsa gawai besai ke dintu sida. Satunya gawai Paskah, atau ke gawai Passover, atau ke gawai Paskah. Ti dintu kena sida ngingat kelah tala. Kengena Moses ngelepas kaki ini sida pansut rimno Egypt kendur sida 400 tahun nyadi keulun di menanya keliau. Kedua gawai Purim. Tu gawai dah kena orang Judah ngingat kelah tala kengena Queen Esther. Nyelamat kaki ini sida hari kena bunuh Raja Xerxes di Persia keliau. Lalu ketiga gawai Hanukkah. Tu dintu kena ngingat ke perang orang Judah kebetuai ke Judas Maccabeus ngelaban perintah Rom. Gawai Hanukkah kena sedang ingat ke pengih aki ini sida kengai de pegai bangsa bukai kemai sida limpang hari pengarap. Keempat gawai Pentecost. Nya gawai beduk ngetau kendua sida meri pemeri asil hari umai ngage kabar di Jerusalem. Kebuah aku kemai kita berarti ketujuh orang Judah ngintu gawai leban sida tu bangsa ke udah nur Allah Taala ngayan ke diri lalu dulu ngasai kekuasa Allah Taala ku dah nyelamat kaki ini sida kelia hari keulun bangsa bukai. Dituk mega sida meda kuasaan tu ke berkuasa dengan kuasa raja, kuasa politik, pemerintah tak kebuluan kaki ini sida kelia bersama mega udah nunduk magang ngagai Allah Taala. Artinya semua gawai orang Judah ndang bisi sejarah kebepuan hari pemerintah ngagai pemenang, hari ulun ngagai penglepas, hari pemedis ngagai penglantang. Nyalai tujuh kebenar semua gawai orang Judah segi gawai berterima kasih atau ke Thanksgiving ngagai Allah Taala. Jadi dia tu kita berarti ke gawai berbangsa Iban. Gawaian tu ndur ngangau kesebayan dari pendam atau ke Bukit Mandai atau ke Bukit Tiluang di Uluk Puas datai ngabang. Gawai burung ndur ngangau ke Sengala burung ianya siku ari antu kumbai petara ke ndak uliah begulai ngau balam nyadi ya Tegal ke Belayak ke pun pawah balik sepiak pawah sepiak rian sepiak engkeranji. Tu antu kenyumpah mali nyebut nama tua tu mega antu kemadah ke burung berkuasa atas manusia. Doiku antu tu ianya Sengala burung ngau keliang segi disembah serta dimulia ke daya iban bak maya gawai. Sedua itu sama petara perang baka keliang tu nulung iban ngayau. Lalu ia mega ngajar orang ngayap ngampang tak kebutang. Nyok buah kedua balik nama keliang Jerangau ke Petugau Mayuh Rambang. Orang Judah ngintu gawai sida kena terima kasih ngagai Allah Taala ke udah nyelamat ke bangsa sida ari ulun bangsa bukai kelia. Tang nama arti daya iban kengangau Sengala burung ngau keliang datai ngagai gawai daya. Ndak kesida tu kenyabuang ki ini kitai bakayau pangandiri kelia. Antu pala kedengan tuang dirwai. Nana kuasa sida kebuluan kaki ini kitai. Nama kebuah iban ngangau kesebayan datai ngabang gawai daya.
Ndak ke nyak ke buah sidak lemang bangsa bak subak. Dia so nganjung semangat sidak ke parai pulai ngage mandai awak kendak ngergau ndak ngacau ndak diau bak dunia manusia tu agi. Nyak buah jalai pendam mali de tebas ngai kesebayan. Nemu jalai pendam pulai ke rumah lu ngambil semangat orang kagi hidup. Maya gawai ban ngangau petara ki petara ini datai rili sebuah bangkuang riulu sebuah Bandung. Ndak kenyak sidak entu ruak, entu rangkak, entu papas, entu mangah sama sangkai dia magang. Ndak kenyak sidaknya kenya buang kini kita ke kayau pengandiri kelia. Tu mehan tu selalu mai kita nikal ke belakang berari. Semua pengawak ke pengawkan tu ke kumbai petara engkau miriang tu ukai adat, tu ukai culture. Tu pengarap, tu agama iban kelia patut dilengkak ke iban ke ngaku diri Kristian kuda nemak Kristus nyadi ke Tuhan nyadi ke identiti ngau penglepas sidak daya boleh pelajar sekolah lalu berbayak ngau pangan diri serta lu nemu pemansang ari sidak missionary kedanjuang lah tala datai lu ngagak sekolah buat menua kita sejarah gawai daya kebepun tahun 1966 subak madah kegawai itu dipungkal oleh bala anak dayak ke dulu boleh pemandai hari sekolah mission. Gawai daya okai depungkal. Aki ini kita ke gip tuai kantu kliak. Tang nyau dah Sarawak engau numbuh ke Malaysia. Lorang ke mungkal gawai daya tu sebab berkeniang Datuk Michael Buma, niang Datuk Trozenda, ke lalu dikemendar ke niang Tan Sri Stephen Kaloningkan. Semua sidak tu dang Kristian magang ke udah boleh berkat pemandai hari sekolah mission. Gawai dayak tu dintu kena nanda penghabis umai tahun. Tau ko tahun umai. Iban ngitung bulan ngau tahun ngena tahun umai. Sanuknya ada mayan debas. Sanuknya berbini mayan nugal. Lebah kami ke umai bak lebak kurang. Ketau dah gak habis beras baru penuh dah megak dipakai. Erti gawai dayak tu sigi ndua berterima kasih ke pemujur umai tahun. Bamaya tu agak lepa ke nur berkira ke ni bagi pengawak atau commission ke dekat diatur udah tahun umai berengkah baru. Tak siti rik buah ke ngintu gawai dayak tu kena ngingat ke bala ketua dayak ke benar minta dayak bisi ari siti. Tau ke siti ari dia kena ke dintu dalam setahun. Tu gawai ke ketujuh dia kena ngukuh ke kaul raban bangsa dayak dalam Malaysia. Berkeni ke Kristian ngintu gawai dayak. Ingat identiti ban Kristian. Ukai bak sengla burung. Tabak Jesus. Kita sudah merdeka rekuasaan tu kenancang semangat ngena macam-macam sumpah punik ngau penti pemali oleh darah Jesus kedun saya ke bak ke organ. Dia tu kita dempu Jesus. Kita sudah diada ke baru. Lalu kok Jesus bak Injil Matthew bagi 7 ayat 16 kayu deklala ribuah. Lalu iban pebisik mega sempama kena lebih menyitu buah deklala ri langgu bangsa deklala ri jaku. Bak John Injil John bagi 15 Jesus madah ke diri batang anggur. Lalu kita itu dan ya. Nanti kita itu dan anggur ndak lekat batang anggur. Udah tentu kita dekat mansud ke buah kenyelai. Agi de kucing agi mansud ke buah anggur, dah datai dari rumah panjai, le mansud ke buah maram. Saint Paul bak surat tik terubah, ngagi orang di Korin bagi 10 ayat 20, terang madah ke barang Kristian kagik miriang, sidaknya sigit miriang ukai ngagi Allah Ta'ala, tang ngagi petara bukai ke kumbayan tu. Nyalayananya maka tau kenyemak ke serta mandiang ke gama diri, ngawan tu keliang takkan tu kumang. Bapakit ke penyigat, ngau pemajak gamal, ngena standard, gamalan tu sikit nak patut dikerja Kristian. Kedemu tu buah sidak digagak Allah Ta'ala, nyunta gamal Allah Ta'ala, lalu semangat sidak dah ditebus oleh darah Kristus. Anang maruah kediri kuda nyadi imam dan raja, dah diada kebaru dan Roh Kudus, nyadi peranak serga, nyadi anak Allah Ta'ala. Ngau stedet sidak antu, kenyabung berbunuh, ke ngajar ngayap butang atau ke berambang. Anang Allah humbuak ke bambelayan ke dekat mai kita ke udah mandi baka jani kemulai ke diri ngagai pelangkan dia baru. Archbishop Melta Tyus ngengkau benar buat surat ke ditulis ke
kena ke-7 bulan April 2021 ngai pederi ngau Archdeacon di Tungut Sabah ngasuh seduai nangkan semua Kristian Anglikan di menuanya ndak ngasuh sedak ngau ramiriang bak gawai keamatan ke dekat datai pengawak kemiriang ngau penselan ngena 7 ikut kerbau ke dekat di sayat bobolian inya tuai lemambang kedazan dusun kena berbayak nguantu ngau petara dan diatur oleh perintah menua Sabah. Archbishop Melta madah ke Kristian ndak tahu lagi ngau miriang, tahu ke bengenselan. Ngena darah jelu laban semua jalan ngampun dosa lalu berbayak ngau Ta'ala udah ditemu ke Jesus bak kayu regang sekali ajak lalu ke belamaya. Ajar Archbishop Melta berkata, ana takut berjaku kutai kebenar. Tajak penyak bertentang ngau atur perintah. Tanti atur perintah nyak mai Kristian limpang kita sigi ndak tahu nitia. Nyalai ke penutup nanti cara sidak ke terubah ngintu goi dayak subak bisik salah ke tentang ngajar Kristian. Kita kedudi itu patut ngerintis jalai ke baru. Aku ingat keniang Tan Sri Stephen Kaluang kemadah kedai ngesal ku dap tuai kantu stamiriang ngage antu lebuah ke ngintu gawai dayak ke terubah ya subak. Yang ngesal ke diri kendak mai Jesus. Ngau ngintu gawai serta ngau yang megai menua Sarawak lebuah yang kenyadi kepala menteri. Semua pengaruh ngobat antu yang diserah kaya habis serta lalu ditunu. Yang ngai meri nyak ngage kabannya leban yang nemu utainya ndak tahu disimpan lagi. Ya meh kemeri kita sari diau ke gawai dayak. Udah nyak Datuk Toi Seli jadi kepala menteri lalu meri kita Siti Agi Ari diau kena masa gawai dayak. Nyalai gawai dayak tu kena ingat ke pengiruh, pengih ngependaja mati. Orang ketuai semua ke dekat ke bangsa dayak di kelala dunia. Tu megak maya ndur kita Kristian bersaksi ngagai pangan kita ke bedaung lala Kristus. Mai sedang lala ya ngena cara kita ke ngintu gawai, ngena sembiang serta bertagang mansut kai bisa. Gawai dayak tu meh ndur kita terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah ngatur kita nyadi siti bangsa kena kumbai dayak. Tu megak nur kita ngatur singkang ke baru. Ukai nikal ngagean tu tang majak kemua nyingkang ngau Kristus. Generasi rajudah ke pansut Egypt puntan betuai ke Allah Ta'ala. Tejak sidak udah medak. Lalu ngasai ke pengerinduk Allah Ta'ala ke sidak. Ke ngelepas ke sidak ari ulun di benua Egypt. Ke nupi sidak 40 tahun di benua Puang. Sidak megak udah nerima 10 pesan. Kenagang sidak tuai ke petara bukai. Tak sidak ndak ngasi. Tegalnya semua sidak keada di benua Egypt. Kedah medak kuasa Allah Ta'ala. Ndak dia suah tamak ngagai tanah semaya tamati magang di benua Puang. Nyalai Joshua ke nganti Moses nyadi ketuai orang Israel. Ngai ni tiah gayap ngarap orang ketuai ke setengah Mekang-Mekang. Nyalai yang minta serak keada di benua Puang. Meri pemutus rundiang sidak entik dekat nitiah kaya tamak ngagai tanah semaya. Kok Joshua bak surat bab Joshua bagi 24 ayat 15. Nanti kita ngai nyembah Tuhan pilih sari tu. Ni petara ti dekat tuai ke kita. Nemu kenyak petara ke udah disembah ki ini kita di menua Mesopotamia. Tak ke petara orang Amor ke bempu menua tialai kita diau dia tu. Tang aku ngau kami sebilik dekat tuai ke Tuhan. Nyak lai awak ke kita kenyadi raban daya iban ke baru ke ngeno identiti Kristus ke ngaku ngumbai diri Kristian ni tiah kesada Joshua kenyebut tang aku ngau kami sebilik tetap bertuai ke Tuhan. Nanti orang bukai ngai biar ke kita ajak meh ndak ngau ramiriang. Nanti orang bukai ngai awak ke kita ajak meh ngintu gawai ngenok sembiang. Daniel ngau bala pangan ya sanggup dibuai ngagai api tegal ngai mermi nyembah Raja Nebukadnezar di Babylon. Dan dalam api Tuhan bisik ngau sidak lu nyelamat ke sidak. Nyalai tu gawai bangsa ke ndur kita terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Oleh kita itu anak ya intu gawai tu kemulia ya. Intu gawai ngau Kristus ngau Roh Kudus. Ukai ngau antu tau ko ngau tara bukai. Nyalai awak ke penampak Trinity Kudus. Apa anak ngau Roh Kudus mancar hari kita ngagai bala bukai ke kita sat dalam petang. Selamat goi daya, Tuhan berkat ke kita semua. Amin.
Selamat nu gawai di pro segi amadis adi nyambut gawai. Isa tepak sama ngeta di andu gawai ati nyerbekat so perjap ngendai ta. Jam megerang ta ngien berkah di sama isa aya saru sama ngeta. Beragah di sama ami di surga. Selamat nu gawai. Shalom dalam nyadi dalam Kristus. Terbahaya aku Kak Meri terima kasih ngagai Canon Bradley ngau semua bala komiti ya ba gereja St. Faith. Sudah beri ku peluang berkongsi ke jakut Tuhan nyerumbak pengrami kawai 2021 tidak atur ngena cara online ke tahun tu. Lalu kita nemu ke tahun tu sekali lagi kita ndak uliah ngerami pengrami gawai itu bakal selama bergusung ke pengandiri tau ke berami bala mayuah ke tegal SOP tau ke pengelekai penyakit COVID-19 tu ya. Lalu mana mega ramai jaku ti udah dipilih tau ke batang kenang kita sudah dipilih komiti ke sari itu ianya menyitu tiba jaku orang putih rising above the storms recovering the hope and blessings through good harvest tau ke bajaku iban ngindang tinggi ngerencah kudi ngemuan pengadang ngenerima berkat hari ketau ti belipat. Lalu jaku Tuhan ti dekat dikenang aku ke sari itu ianya diambil dari bab Hebrew bab 4 ayat 1 hingga 4 ti bunyi tu aku baca ya. Dulu clear Allah Taala suah benar berjaku ngaki ini kita. Ngena mayuh macam cara berseruan ke sidak Nabi tang bari ti penudi yodah berjaku ngaki kita ngena anak yang pu kedeletak ya bempu semua tai. Lalu kita nemu nitiah ke baca kita iri penyanggup lama begak Allah Ta'ala suah berjaku ngagai nembiak ya bangsa orang Judah ngena sidak Nabi. Lalu sekedar Nabi terbilang dengar kita ianya Nabi Ezekiel, tau ke Nabi Jeremiah, lalu Nabi Isaiah. Lebih lagi Nabi Isaiah tentang suah na didengar kita dibaca di gereja. Lalu Tuhan Jesus empu megak suah nyebut jaku tidak disebut Nabi Isaiah, hari bab Isaiah. Lalu jaku nama kebuah Allah Ta'ala berjaku dengan sedang Nabi dulu clear. Lalu nanti kita baca nyidik lebih lagi hari penyanggup lama kita boleh mendak Allah Ta'ala berjaku ngau sidak nembiak ya dengan Nabi ke satu laban ia kak ngiring kak ngembiang penghidup berjalan penghidup bala murid bala nembiak ya lalu ia megak awak kesidaknya ndak limpang ndak berkejang rijalai tikadekak ya megak ya terubah ya kita mendak kebuah Allah Ta'ala berjaku bagi nembiak ya. Lalu kedua ianya awak ke meri sidak pengadang is to give hope to his children, the people of Israel, and remind them of his blessings for them. Ingat ke ungkup berkat hari Allah Ta'ala ngagai sidak megak. Lalu ngambil ke contoh batang kenang tau ke tema tidak pilih kena kita ngerami gawai ke tahun tu ianya diambil dari bab Isaiah bab 40 ayat 31 tingenang ngindang tinggi gerencah kudi aku baca tang orang kengarap nyaup hari Tuhan dekat dikeriang ke baru sidak dekat ngindang tinggi bakal menawul sidak dekat belanda lundak nemu lelak sidak dekat berjalai lundak nemu lembut tulang. Lalu bersetang tu Nabi Isaiah ngena gambaran atau ke image sikut burung menawul terbaik. Lalu kita nemu burung menawul tu burung ti kering yang dak dia burung bukai banding dengan burung layang
nanti kita bedak buro layang dia terbaik tinggi, lebuah angin ti mangkok, lebuah kabut ti mangkok. Ia kat pawir, ia ndak boleh terbaik lurus. Tang buro menawul tu ndak. Buro menawul tu tiap kali kabut tau angin ti balat mangkok kia, anginnya bakati nyagu ke burung menawul tu. Ia ndak tau terpawir, lebuah di pangkok ke kabut ti balat. Lalu tu dibanding ke kita dalam ngau hidup kita megak. Lalu kabut tu ianya erti utai tindak manah, utai ti mangkok penghidup kita, penanggul ti mangkok penghidup kita, utai tindak manah di tengah kita, tidak ngasuh kita terpawir dalam hidup kita, tidak ngasuh kita terterap tingkap dalam hidup kita. Ya, laban menawul tu tadi ia nemu ngangkat ke sayap ya, ngangkat ke tubuh ya, ia ndak terpawir lebuh kabut di mangkok. Ya, bakanya megak cara Allah Ta'ala ngangkat ke kita, nyagu ke kita, ngau kuasa Roh Kudus ya. Tiap kali kita datai ngadap ya, tiap kali kita nungok ya, kuasa Roh Kudus ya tingangkat ke kita. Awak ke kita boleh terbaik tinggi lagi. Dia burung menawulnya. Kita nemu kita ada boleh rari kabut pada dunia tu. Ada siku kita boleh rari kabut pada dunia tu belum jadi dalam Kristus. Ia tetap mangkok. Tang kita ti barap bahwa ia ti madu kudus, ia ti madu tinggi, ia ti madu suci. Allah Ta'ala ti madu berkuasa. Beri kita pengeriang dengan kabutnya. Biar megak Nabi Habakuk, Habakuk bab 3 ayat 19 megak banding ke kati cara Allah Ta'ala ngiring ngembiang kita dalam perjalanan kita. Nabi Habakuk nyebut bunyi tu. Ya. Habakuk bagi 3 ayat 16. Tuhan timadu tinggi beri aku pengeriang. Ia ngasuh aku laju bakal rusak, lalu ngasuh aku diau likun bak sebelah bukit. You see how God guides us. Yeah? He compares it to a deer that is on a hill. Yeah? And the deer can easily slip and fall into the valley. Tapi Allah Ta'ala nemu ngiring kaki kita. Awak kita itu tidak tergelincir, awak kita itu tidak labuah, terpejuh, gagai parung kin ke, gagai lebak kin ke. Tu cara Allah Ta'ala berjaku. Nak berkebuah Allah Ta'ala berjaku. Gau belan biak ya, mayanya subak. Lalu ia megak ngingat ke pemanah yang ngau kita megak. Ia ndak kau ninggau ke kita. Lalu dibanding kia ngau siku induk. Ti nyaga tinggal mata kanak ya. Disebut dia Bupi Isaiah bagi 49 ayat 14 dan 15. Tang ke orang Jerusalem jaku. Tuhan sudah ninggal kita. Yang ndak lagi ingat ke kita. Yang alai Tuhan nyaut. Kati induk ndak ingat kanak diri. Lalu ndak rindu kanak ke dia ada yang pu. Lalu kita nemu siku indai ndak kau ninggal kanak ya. Ya kau nyaga, kau mata kia. Lalu pihak megak awak ke anaknya. Ndak ada kacau tai. Ndak berbadi. Nyak me intu siku indai ngagai anak ya megak. Lalu tu belum jadi dalam Kristus ngingat ke kita pasal pengawal Allah Ta'ala ngintu kita megak. Lalu siti ke buah Allah Ta'ala berjaku ngagai sida Nabi ya dulu kelia. Neng tahu ke dengah Nabi ya dulu kelia. Ianya ngingat ke kita pasal berkat tidak diungkup yang ngagai tiap ikut kita. Ngagai aku ngok kita. The other reason why God spoke through the prophets in the old days is because He wants to remind them of His blessings for them. Lalu kita bedak tu Pak Isaiah bagi 58 ayat 11. Lalu Tuhan dekat suruhan ngiring kita, lalu ngemuas ke kita, ngautai di mana. Lalu ngasuh kita kering, lalu kita dekat nyadi baka kebun, selalu dipanjah ngawai. Baka mata air tinadai nemu langkang. Bakanya berkat Tuhan bagi kita.
Ia baka ai hujan ti nurun ti labuh ngagai tanah, ting masah ke rumput, ting masah ke bungai. Ngasuh bungainya galak, ngasuh tai tumbuh. Lalu megak tu ditandu sekali lagi oleh Nabi Isaiah bab Isaiah bagi 55 ayat 10 hingga 11. It is repeated one more time by prophet Isaiah in Isaiah 55 verse 10 to 11. Lekau jaku aku bekas salju ngujan ti labuh hari langit. Lalu meri ai ngagai dunia. Sidak ngasuh hutai ti ditanam tumbuh, lalu mansut ke benih ngambil ke bisik ditanam. Gau pemakai ngambil ke bisik dempak. Pekenyak mejaku ti pansut dari mulut aku. Ia tetap dekat mujur ngerjau tai ti dah diperamu kaku ke ia. Ia dekat ngerjau tai ti dasuh aku kerja ia. Isaiah 55 ayat 10 hingga 11. Lalu pihak megak nyerumbak hari gawai tu kita ingat ke banyak kita dia di rumah panjai tempat negeri, kita tanam tupi, kita lagi berkebun bumai, kita nemu utai ti uliah, hasil ti uliah kitanya, ketau ti uliah kitanya, semuanya datai dari berkat Tuhan bagi kita. We ought to remember that those blessings that we experience, that we receive, comes from the one supreme God. Ya. Lalu pihak megak kita buat negeri, kita beri puji terima kasih ke pengawak dari kerja kita, pemujur pengawak dari kerja kita di sekolah megak. Lalu pihak megak ke kerai tidak sai kita, ruang bilik tip menyana, tip meruan. Jangan meh utai patut kita puji kita beri terima kasih kepada Allah Taala ke semua tanya. Lalu memang musim gawai itu aram kita ingat ke siapa petara patut dikemesai ke kita, pasal siapa petara patut disembah kita. Let us be reminded who is the God that we worship, the God that we adore. Yeah. And bastang tu kita aku nyimpul jaku kenang aku kesari tu engkau tiga perkara patut diingat ke kita. Let us be reminded of these three important things as we celebrate Gawai this year. Terubahyanya kita ingat ke siapa petara di bendar. We are reminded who is the God that we direct our worship to. Yeah? And bastang tu belum jadi, awak kita tidak saru, awak kita tidak sanggup siapa petaranya. Lepas Allah Ta'ala dah nganjung anak tunggal ya Jesus Kristus ke dunia tu. Nyengenda ke kuasa ya, nyengenda ke rupa ya gagai kita. Madah ke pengasih yang gagai kita. Lalu hari Tuhan Jesus meh penemu kita pasal Allah Ta'ala di madu kuasanya sangkaina dataina. Kita tidak patut saru siapa petara di punca semua penemu penau. Siapa petara tinggal gak di nampak kita manusia. Siapa petara ti patut dikemesai ke kita. Lalu pihak megak beritahu manahnya belum jadi dalam Kristus. Petara Allah Ta'ala udah nganjung anak tunggal Yesus Kristus jadi ke penebus kita. Maya kita ti udah berkejang dari Allah Ta'ala ketegal dosa, ketegal ti ngelaban ya. Allah Ta'ala ngagak jalai ngagak kita. Agak jalai ke kita. Awak ke kita boleh sekali lagi bergulai sejalai ngau ya. Nyak memanah Allah Ta'ala tidak sempah kita itu. Darah Tuhan Jesus nyak menjadi genselan ke penudi ya. Awak ke ngagak jalai kita mulai ke diri ngagak Allah Ta'ala. Awak kita boleh bergulai sejalai ngau Allah Ta'ala. Nyak keterubah ya. Kedua, belum jadi dalam Kristus. Kita nemu siapa punca berkat diterima kita kesar itu. Hari ini peratai berkatnya. Secondly, brothers and sisters in Christ, we know who is the source of our blessing. Ya. Lalu kita megak menemu di tu hari bab Hebrew bagi 1 tu megak siapa petara ti nguta ti nyaga kita. Ti nulung kita. Awak kita itu nak berbadi, awak kita itu likun, awak kita itu nak limpang dari jalan Tuhan.
Siapa Allah Ta'ala ti bempu semua tai. Lalu nanti Allah Ta'ala nya bempu semua tai, nama tai ndak boleh diberi hingga kita. Ya, semua tai boleh digagih hingga kita, nanti nya nitiah ke penekak. Nanti nya mai berkat hingga hidup kita. Lalu dituk kita menggak nemu siapa Allah Ta'ala tinang penuh dengan pengasih, dengan penyayang, penuh penyiru dengan kita. We know who is the God that loves us, who takes care of us. He uses the title, I am the Good Shepherd. Tuhan Yesus madah ke, aku tu menjaga bedus di badas. Ia nyaga kita, ia ngiring kita, ia ngembiang kita. Awak ke kita menggak ndak limpang hari jalan ya, awak kita ndak terpejuah jauh hari ya megak. Lalu berbadi, lepas kita berkejang hari Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam menjadi. Lalu ketiga, ianya awak kita itu diingat ke siapa petara tempatu berkuasa, tempatu disembah kita. We are reminded of who is the supreme God that we should worship. Who is the Almighty God? Siapa Allah Ta'ala tempatu berkuasa, ti boleh ngempung semua tai berdunia ngebat serga. Tuhan Jesus ti tinggi hari melikat. Ya, boleh merekat ke kita. Ya. Lalu ia pihak megak Tuhan Jesus tu duduk buat kanan Allah Ta'ala pembenar serga. Erti ya, Tuhan Jesus tu megak boleh nelai Allah Ta'ala nama utai tidak sampai kita nengah ia. Ia madah ngage apa ia pembenar serga dia. Lalu kita bisi jalai kita nyebut pengingin kita sampai kita. Ngage Allah Ta'ala. Nama itu tidak pinta kita bersampai nengah nama Tuhan Jesus. Lalu pihak megak belum jadi awak kita ngingat ke tiga itik perkara tu tadi megak. Ianya siapa petara ti benar, ianya siapa punca berkat kita, ngau siapa petara ti padu berkuasa dalam hidup kita. Lalu Saint Paul madah ngagi orang Filipai megak pasal petara tu. Ada pedak kita Filipai bagi 2 ayat 10 hingga 11. Timbunyi itu. Allah Ta'ala dah ngangkat ke Tuhan Jesus tinggi. Lalu beri ia nama di atas semua nama. Ngambil ke semua tai di serga, di dunia, ngau di baruah. Pesugang magang. Lalu semua dilah dekat ngaku Jesusnya Tuhan. Kemulia Allah Ta'ala diapai. Lepas menggak tu dalam jadi dalam Kristus, kita nemu siapa petara ti benar. Siapa petara ti patut dipuji, disembah kita. Siapa petara ti dur kita nya nungak, dur kita mermi. Meri piring ti babau rengut. Lalu pihak menggak hari gawai tu, aram kita nya nyembah petara tu, mesai ke Allah Ta'ala ti berkuasa dengan Tuhan Yesus Kristus. Awak kita ndak saru, ndak sanggup. Meri puji ngau sembah piring temadu kudus, piring tebau rengut, ianya penghidup kita, sembah kita, bagi Allah Ta'ala. Lalu kena aku ngujung ke jaku kunci aku ke sari tu. Aku ngulu kita dalam sampi kena kita ingin tu hari gawai. To conclude on my sharing today, I like to say in Iban a special prayer for the Gawai celebration this year. Let us pray. Allah Ta'ala ti mari berkuasa, apai kami ti diserga. Ti udah ngagak, ti udah nampak anak manusia, anak uda. Kami mesai ke nama Tuhan Yesus Kristus, ti penebus kami. Kami ngangau, kami nesau, Allah Roh Kudus, ti ngiring kami diau lurus. Ya alai kesar itu, kami nyapa, kami nyada, ngage Allah Ta'ala. Awak kita gerai nyamai, nguan menua. Awak ke kita celap lindap, nadai apa, nadai nama. Awak ke berkat Allah Ta'ala turun berlipat-lipat. Awak kita boleh pengelantang, boleh penyenang. Lalu nguan pesaka penghidup timruan belamaya. Nyampi awak kami, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Awak kami berkebung baka langit, petucung baka bukit, lerinang baka danau,
tampak bagi pulau. Kami nyampi semua tu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan, Engkau Raja kami. Lalu Datuk belum menjadi dalam Kristus, aku beri selamat hari gawai dengan semua kita tahun 2021. Awak kalah tala semampai berkat ke kita dalam semua pengawak tidak kerja kita hari ngaya pengerajaya tidak dungkup yang kita semua di menua serga. Salam saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk masa dan kesempatan ini di mana kita dapat berdoa bersama bagi suku kaum Dayak yang ada di negeri Sarawak. Dan mari kita berdoa sambil kita menuntut janji Tuhan di dalam 2 Tawarikh bagi yang ke-7 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa kami di surga untuk kebenaran firman-Mu ini, di mana ini adalah janji-Mu Bapa bagi kami umat-Mu pada saat ini yang sudah percaya kepada nama Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa bersama saat ini bagi pihak suku kaum Dayak yang ada di bumi Sarawak ini Bapa. Kami terlebih dahulu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Bapa, kalau selama ini kami sebagai suku kaum Dayak yang ada di negeri yang telah Tuhan berikan kepada kami sudah jauh daripada Engkau Tuhan. Kami sudah berdosa, melanggar segala perintah-perintah dan janji Tuhan bagi kami. Bapa, saat ini kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa agar Engkau saat ini menghulurkan tangan kasih-Mu Bapa untuk menjamah setiap pribadi kami, suku kaum Dayak yang ada di negeri Sarawak ini Tuhan. Maka dimanapun kami berada saat ini di seluruh negara Malaysia Bapa yang bekerja di Semenanjung dan di Sabah, Tuhan lawatilah kami Bapa. Lawati setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sekali lagi menyentuh setiap hati kami Bapa, dan mengembalikan hati kami supaya hati kami benar-benar berbalik kepada Engkau Tuhan. Dan hati kami Bapa di surga akan benar-benar juga mengaku Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami secara pribadi. Tuhan Yesus, tolong kami saat ini. Tolong kami Roh Kudus, hanya Engkau saja yang dapat menolong setiap kami suku kaum yang ada di negeri kami ini Bapa, yang telah Tuhan tempatkan, telah Tuhan sediakan bagi kami dari dulu lagi. Dan kami berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu terus bekerja melalui doa kami bersama saat ini. Dan biar kiranya ya Tuhan, bila kuasa-Mu yang terus memberkati dan menyinari kehidupan kami, Tuhan, Engkau boleh pakai kami, suku kaum yang ada di negeri Sarawak ini Bapa, supaya kami boleh menjadi berkat-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus bagi membawa kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan, bagi orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa di surga. Kami hanya mampu berdoa Tuhan, dan di saat kami berdoa kami percaya tangan Tuhan yang akan bekerja dengan luar biasa, membawa pemulihan bagi bangsa kami suku kaum Dayak yang ada di negeri kami Sarawak ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua doa ini yang sempat kami naikkan
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah pun berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bala menyadik tidak rindu ke Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2021 tu tahun ti kedua kita nadai boleh ngerami gawai begulai batang tubuh ngopangan diri. Tajak bekenya kita berterima kasih nagai Tuhan. Laban ketegal pengasih ya kita yang nerima berkat hari ya. Bak bangsa kita daya hari gawai itu disambut kita, dekena kita berterima kasih keberkat. Diterima kita hari segi penghidup, pengerai, no pengelantang kita. Ngagai kita daya ti berpengarap Kristian, kita bisi siti agi utai ti lebih besar. Ti patut dikena kita berterima kasih ngagai Tuhan. Kita berterima kasih kalah tala laban oleh pengasih ya udah ngirum ke anak tunggal ya. Ngambil ke kita yang tak mati tang boleh penghidup ti meruan. Tu meh berkat ti pemaduk besar ti patut dikenang kita. Musim gawai itu kita ukai semina berterima kasih ke penghidup, ke pengerai, engkau ke pengelantang penghidup kita. Ngena peluang gawai itu kita mega patut berterima kasih ke petara. Ti udah nganjuang anak ya Yesus Kristus nyelamat ke kita. Bub Kudus madah ke kita patut berterima kasih dalam semua utai. Labanya utai ti dikedekak ke Allah Ta'ala hari kita dalam Yesus Kristus. Engkau tu aku, engkau, kami sebelia. Mari kita semua selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, celap lindap ngibun menua. Amen. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ to you, my dear sisters and brothers. Jesus, He is Lord of all peoples, Lord of all nations, Lord of all celebrations and festivities. In and through Jesus, we have come to know and worship the true God, the God from whom all blessings flow. This Gawai, like the Gawai of last year, is yet another COVID Gawai, with government-imposed restrictions along with that of our own guidelines, all for the common good. Yet we must know that this Gawai is not any less of a Gawai. For what is Gawai for us who confess Jesus as Lord and King, and our Heavenly Father as our God? True Gawai is not about merrymaking and unnecessary overspending, the orgy of drinking and eating, and the like. No, for us who believe, true Gawai, like many other Christian celebrations, is about thanksgiving. Yes, we give thanks to God for His faithfulness, for His great goodness and mercy, His more than sufficient provisions for us. Psalms 118, together with 117, speaks about this, that we are to praise God and to give thanks to Him. Let me read Psalm 117. Praise the Lord, all you nations. Extol Him, all you peoples. For great is His love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. In Psalm 118, verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever. Let those who fear the Lord say, His love endures forever. And so, you and we can actually add in more verses, if you like.
so that we can aid. Let the Iban say, give thanks to the Lord, for his love endures forever. The Bidayu say, give thanks to the Lord, for his love endures forever. The Orang Ulu, the Melanau, the Chinese, the Ibans, and everyone give thanks to the Lord, for his love endures forever. And so we pause during this Gawai season to give thanks to God. We pause primarily as families. We cannot and should not try together in huge numbers to celebrate, to give thanks to God for creating us, for making us a people of his own. We give thanks to God for saving us for his kingdom and calling us to his service. We give thanks to God for giving us our daily needs, for blessing us with our works in the farms, in the fields, in the gardens, in the vineyards, in our offices, our workplaces, everywhere. We give thanks to God even during these trying times for his covering and his shielding over us from harm, from dangers. Yes, this past year and a half have been extremely challenging, have been trying, full of worries and anxieties and fears. Some of us have experienced illnesses. Some even have lost our loved ones to this pandemic. Some have lost their jobs. Others have struggled and are still struggling to make ends meet. Some of our brothers and sisters have lost their business, or at best are on a standstill. There are many who are struggling to make ends meet, to bring sufficient food to be placed on the table for the family. And so we pause during this Gawai. We pause and ask God that together, by his power, through his goodness, we can be a blessing to each other. Those of us who are able, who are in position to share and bless those in need, this is the time more than ever before to do so, to extend God's love, to be a blessing to others even as God has blessed us, wherever and whoever are in need. And so, my dear sisters and brothers, wherever you are, let us also use this season of Gawai to dedicate ourselves once again to the Lord, that together we may no longer be a people despised by the Lord, reviled and loathed and shamed and humbled by others, but be a people blessed by God and used by him to his glory for the common good of all. Let it be known that we are a people who love God because God loves us first. And so as we celebrate this Gawai, Julita joins me in wishing you Selamat Hari Gawai. May God bless you and your families. Amen. Shalom Alekem. Lalu selamat bertemu baru menjadi aku dalam nama Yesus Kristus. Aku Canon Bradley Sangan, ngarika kami sebilik ngau gereja besai kita bak Saint Faith Kenalang tu, kak meri kita semua tiba bangsa Dayak, selamat ngintu Hari Gawai tahun 2021 tu. Dalam kita ira ngintu anu gawai da ira menenti. Aku nyungka bala diho ngati sama bidua nyungka berkat masa Tuhan tampak supaya pijuho. Semua kayu dah biek daerah mangka kita lebih-lebih lagi anam udar dak nurak kita iti setagal COVID-19. Walau kita kai kenan begawai mengdasawa dak sebayu siti, pak kita sepatutnya ngintu gawai kita dengan cara semayang.
Nyungka Tuhan tampak nyayung kita sekuasa enam, dah kenan perusak tibu dengan ihang kita. Walau kita kai kanan ngabang negramin bala dengan kita menda sebayu siti, pak anyap salah kita di sana minan telepon atau guna video call supaya kaul kita boleh sesep. Mana setagal anyap inya beragung dengan belangi, setagal anyap kue tutok, anyap tuak baram, anyap pangang lemang dengan anyap asam dasawati, kita anyap gawai. Ada atau anyap rami gawai bergantung dengan adab kita cek. Mengdasawa taya dan mama ami. Sungguh pun gawai kai dom nintu mengda sebayuti, pak anyap salah karena kita ngunah masa tinan kita sama semayang da family altar. Dengan sama nyara umur sien maan da family table sama-sama pasti. Da penting inceh sebab daya Kristian kita tidak tabak benda tampak. Kita boleh sama berdua dengan Tuhan tampak kita. Ngancak nenyigan lalu pijuho semua pimiek adam COVID masuk benua kita ada Sarawakti. Lalu nyungka sien lagi paring semua pimagu berkat dak tunuh semua kita. Sen kita kena mudip mena dengan senang dengan ram sekamu umur kita lepasti. Yang sekali lagi selamat rami anu gawai daya dengan semoga Tuhan tampak berkat kini semua. So before the benediction, I would like to take this time to record my gratitude to all of you who are supporting us in this program, especially for all the speakers and clergy, for all the worship teams and the tambourinists, traditional dancers, as well as for all the media team who have helped us to make this celebration a successful event, though under strict SOP by maintaining social distancing at all times. Praise God that we have all the technology that we have at the moment in order to make this program a possible one for this year. So let us thank God for His goodness, and as we prepare our hearts and mind for the celebration of Gawai, let us bow our head for the prayer of benediction. Let us pray. May the Father, from whom every family in earth and heaven receives its name, strengthens you with His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts by faith, and that knowing His love, broad and long, deep and high, beyond our knowledge, you may be filled with all the fullness of God, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you now and always. Amen. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Sarawak.
kemuliaan-Mu, Sarawak bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, Tuhan Yesuslah Tuhan kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Sarawak. Ku berdoa Sarawak bagi kemuliaan-Mu, Sarawak bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Sarawak. Ku berdoa Sarawak bagi kemuliaan-Mu, Sarawak bagi kemuliaan-Mu. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Sarawak. Ku berdoa Sarawak penuh kemuliaan-Mu, Sarawak bagi kemuliaan-Mu. Sarawak bagi kemuliaan-Mu. Sarawak bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Negeri Sarawak Dewan Pupuraban Bangsa, pegulai sejalai, nak ngira agama. Terima kasih ke semua bala peningat. Tahun baru, ngarap ke uliah bertemu mua.